Zing Daifim clear to Zonet Cable TV Pvt lel matsuani kania voin hi October ni hi sang hi somni pangani nga ni ni voin hi India nampa Mahatma Gandhi pian champha voiza somnga parukna nia kumsang khazariat somruk pakwa voina nga khan Porbandar khwa Gujarata Mohandas Karamchand Gandhi mingpu alopia ngania anupui Kasturba Gandhi nen kumsang khazariat somriat pathuma innein fa palian neya anupui Kasturba hian kumsang khazakwa somli palia aboral san Pugandi apo hi January ni somthum kumsang khazakwa somli pariata miswal pakhat Nathuram Godse chuan Birla House Delhi akap hluma athi khan kumsom sari pakomi ani voin hi national holiday ani angin Sarkar Hospital OPD te baka dutlanga Zonet Hospital OPD po khar ani ang Governor General Vijay Kumar Singh PVSM AVSM YSM chuan tukindar sari hian Pachunga University College Mahatma Gandhi pian champha puala hun mangin Gandhi lima zana pangpar ada ani tin speaker pulal biak zam chuan voin chama dar som pakhat hian berotlanga Mar Students Association Rising Day pualin Rising Day voi som sarina le freshers social qualiani in manpuyang Zonet buat sai lesde mizo idol top 20 thlang tura top 50 te inti siakna chu zaninda riat hian Zonet studio a chan ani don ta a zanina hian mi som pariatan zai dona zanina zai tu te chu PC lerin hlui lunglei H lerim ruata zema bok Daniel lelompu yaral te mission veng remlel vuani tenzol F lel chanchua bongkon lel ro hlu a zuang tui Donita zorin sangi tenzol veng hlun Silian zela durtlang leitan Elizabeth lerim pui Sairang lel chakima mamit marveng Maria lel shat zwali chinga veng F van lel ro hlui lunglei salim Kel shwai zela Bethlehem veng thang Benjamin lel fak zwala tlang nuam Arlel ompuya durtlang veng lai Armel som sanga lunglei lunglon lel ming moi luang mual Francis lel nunpuya Republic veng te ani Chief Minister pulal do ma chuan Israel nam som le nam ni zinga tuma Israel mingpu zinga tuma nam Israel mingpu anom lova nam som pani te omkhom kha Israel nam chu anni mai zofa te zinga po tuma mizo nam mingpu bi kanom lova zo na thlak nam sang sang te omkhom hi mizo nam chu ani mai ti soin pathian kai chuaina in kumrei lo te chungin zofa te chu Christian ani deuh veka rin na thumun vuanin du thumun le tum thumun nein asiamani ati Chief Minister pulal do ma hian nimin khan Mizoram Bom Students Association ten khomoi playground na bom nam kut tlang lut kut lom na le second international bom cultural meet an buat sai chu khwaliani in manpuya khomoi bial to MLA pulram liana pa puya chu khwal zom ni in advisor to Chief Minister Dr. Lorraine Lelpek liana chinza MLA chuan Chief Minister hi achoi om Chief Minister chuan zo na thlak nampeng shang ten an nam hui khom tu an unaw nampeng dang ten nun phung le ti dan za thiama zofa te in pum khatna ngai hlutak si an mamo veka bom student association chu tiang ril rupua bom unaw te hui khom tu chung ani atia bom history al ro pui van hnuai clear chungchang awang lai chuan tuna palet wale achim lamram zau tak a opnia soyania chuti taka lel chak le thil ti thei ani chan chu a unaw nampeng som le pathum zet a tho pui wang ania ani khan chanwal hi chakna ani zia alo lantir to ati dan entona voina zofa te an chanwal thiam chuan anom na mun chewa nam chak le thil ti thei tak ani ze langti Chief Minister chuan soin an chanwal thiam lo ero chuan nam zuam tak ani thungang atia Mizoram mi pui te chuan nampeng anga in lak shan tumna an lom lova koshan huanga senglu po cha antilo mani namzia te chu hum hala ven him turania nampeng dangte zia le ti dan po mizo namzia ani ti pommai tur ani ati Chief Minister chuan bomzir lai te chu zirna ngai hluwa khwale tuicha ramle khotlang ta na chenfak omni tum cheu turina cha Mizoramin mason mel thar a mu te tar lengin sokar lai pui chuan mong bu chuat thlenga rel kong kaltir turin ma ala KMMTTP po sanghi somni pasaria thozo antum thu athok tu company ho tu te anchil thu a soibok bial tu MLA pularam liana pa puya poin
thu soin Chief Minister in abial atlo sak awangin lom thu soya kut mang tura kalmai ni ma se khomoi khwaten an khotlang mamona thila an chornge don ani ati Chief Minister han Zingkara khomoi khotlang shwai tu te koma mobile phone signal cha an mamona te an khoram meithai tlang pan na kong pui cha an mamo thu te community hall an mamona le classic khai chi na mun pui an ni anga collection center an mamo thu te an thlena Chief Minister hian heng an mamo thil te hi abo zui sak tur thu ashilani tlang lut kut inkhom hi MBSA Vice President Pubil Ramchanana kai shwaya vanel pian mo in hun ser mangin MBSA President Pu Stephen Rutland chuan thu soina hun manga MBSA General Secretary Purem Rikhuman chuan report apethung Mizoram hian bom hi mi singthum vel anum ni in an soya LADC chunga le CADC chunga anum tambera LADC hian lai duta nampeng lian ber ni soyan ni Bangladesh changa himna zonga ronral tlan mi sangni zanga vel anum mek bok ani Nimin chunu khan Governor General Vijay Kumar Singh chuan Sairang Railway Station tloina enfia railway hotu te akombok Governor General Vijay Kumar Singh chuan avoi khatna na Indian Railway Network nena Mizoram khopui aizol thlunzom anile India ram khopui poimo takte olsam taka train manga thlen thei anita chulom umti in Northeast Frontier Railway hotu te chu ain kolle ti changtlun zel na tura theitop chwa turina sa rail service mumal le khailak lo mipuita na olsam le him finale kongtin renga ramchung mundang te enton tlak siam konga theitop chwa tlan achul thuwa soibok Governor Nena hian Railway Deputy Chief Engineer Pu Harjimal Mina chuan Sairang Railway Station Technical Report lang puya shilfia Pu Virendra Kumar Mina Area Manager Badarpur poin malak ngale shatur poimote Governor hi ashilfia bok ani Nimin Khan Social Welfare Minister Pilarin Pui chuan khovel huap upateni puale inkhom chan mariwai me hola nei chu kwalian ni na man pui he program hi National Program for Health Care of the Elderly le Social Welfare Department changkop buat sai ani Social Welfare Minister chuan khotlang ta na kum upate an hlut na suin sarkar puin kum upate angai poimo thule kongshang shanga ma alak sakda na soya sarkar le pui thupek angin District Hospital tina geriatric bed kum upate mutna tur khum som da turati ani angin ruah man na siam ani thua soya old age pension chungchanga peklai awanga harsat na soife in state sarkarin ati tur chintima se sarkar le pui changa don atlai thule old age pension chau nilo scheme dang shang nen a hloma local ani awangin arwa la pek chwa thei hun nga achul tak thuwa soi kumu patita na malak na shang zinga MOP multipurpose center sakmek recreation center din tura malak mek ani thute kumu pate enkol na mun ainon venga siam mai baka district shanga siam tura malak mek ani dante soilanga National Health Mission Noya NPHCE chuan SWD nen changkopin district shanga physiotherapy camp te buat sein campaign voi tam tak buat sei aloni to chin thu asoi bokani khwalian hian voin upate nimin upate ni pual khan inkhoma hian kum zatling mi pa pathum le meichia pakwan he na lompuina thilpe ka hlanani he in ko khom hi Social Welfare Director Pilazar Moi chuan kai shwain khotlanga kum upate changkai na le poimo na te soya Dr. Eric Zomoyan hena changin kum upate ta na in enkol dan changai thlak ni in MOP President Pulal ngak lian moya le MHC President Pilal liani ten thu an soibok ani Nimin Khan Rural Development and Administration Minister Professor Lelni Loma chuan West Pileng Rural Development Golden Jubilee Manpuin BDO Office sakthar chu a hong ngal Professor Lelni Loma chuan RD&A Department lo thok to zong abikin West Pileng RD Block Office ta na rim taka thok tu te mi puita na anin pek na wang le pathian shwaina a West Pileng RD Block in Golden Jubilee a thleng le office thar chatak an nei ta chu alom pui thu soya Golden Jubilee hial an lo thlen ta ka chuan thok tu te chu mi puita na thok an ni angin na thok chatok anin TMT chu mani in zot turin cha
rural development da thok an ni chuan thingtlang lama cheng te ta na thok an ni tin sia mani ke ding thei tura che chua tum tur le self help group ten until siam te rampona thon chu ani theina turin sarkar pu in thei top achwa thu soibo West Pileng video pu Moses Ramdin thar chuan kal khom te lomna thu soya Golden Jubilee lomna le office thar hun pathian hne na hlanna pastor Melsom sang zwala PCI West Pileng pastor Bial chuan aneya West Pileng RD bloga video lo ni to ten thu soina hun an mangbok West Pileng video office Golden Jubilee lomna le office building thar hun na hian Minister Himami DC Pukel tlom lova RDNA Deputy Secretary Pulal Ven Hima RDNA Joint Director Puvanal Rova DRDO Mamit Project Director Pumal Somzwalale Official Dangten Anchoy Omani West Pileng Video Office Sakthar hi floor li asakni in MGN REGA Material Component sum achangin cheng nuai zani som pakhat point pakhat seng asak ani West Pileng RD block hi kumsang zakwa somsari palia hun ania video somni pakwaten chutchil to in tuna hian thok tu somli anom mek ani Nimin Khan Phulen MUP te chuan Phulen Community Hall a MUP Day an manga speaker Pulel Biak Zama bial tu MLA ni bok chuan khwalian ni in manpui khwalian Pulel Biak Zama chuan heni mangtura kal khomte upate ni chibai bukin tunlaya mizo thalai boral an tamdan ngai to chuan kumsom sari chu soilo kumsom rukdam thlenpo a hnamnol pui ang chuan thil hupur ani tahiala chuti mek laya kumsom riat ling chanem tak Phulen khwa in choi moi tur an nei chu aro puya kumza tling to mi pahni anlakol le ngal chu aro puina tizwal tu ani ti in Mizorama hian kumza tling chin omna khwa atam lo hle in arin ani ati Speaker chuan Chalfel constituency a Kholian Bik paruko omti soin mishing tamdan indotin sesong phwai buang khorulian Phulen Kholian le swangpui lonte ania chung Kholian Bik paruk zinga chuan Phulen che hi development malak na chobul video chutmun chunania Tamdoin pali omzinga khopakhat ani boka hetiang hi Phulen khodin mun ani awangin Phulen khwa chu ril rozim an puthiang lova kongtin renga ringtu nunate khovel in opnathil politics te tlomngai pole mimal ril rusuk thlek chenin ril ruzau thinnel khochangrual sarkar thopui thiam lama mashwai tu le enton tlak ni chu kanti amoi ani setya lova abata an bat ani ti an shereng turani ati Phulen MUP Day lomna inkhom hi an president Pubilel dun tluang ana kai shwaya khotlang shwai tu te le tlom ngai po shang te po in he hun hi an man pui ani Lungsen Primary Health Center Adam lo admit thei ani to don ri lo thu Lungsen PHC Medical Officer Dr. Lerem Ruati chuan thu chwa siamin tarlang tun nai khan IPF fund achanga group D staff an roi mi paruk te chu central achanga fund atop awangin an cholangai ta a hei wanghian Lungsen PHC chuan harsatna atok ta ani hemi wanghian Lungsen PHC Adam lo admit a thei don ri lova staff in dailo na in zia umlam apan huna dan pa ngain akal le tur thu medical officer chuan asoi heti la hian Lungsen PHC thok tur group D staff pakhat chu mundanga changa attach ngal ani thung tundin muna Lungsen PHC a hian thok tu som pani mekin doctor pakhat nurse palile group D pakhat baka health supervisor pakhat BM pakhat x-ray technician pakhat le field worker pathum ani Lungsen PHC a hian lab technician post po tundin muna arwak meka datna zon chwa konga harsatna an nei chho mek ani Voina District Headquarters Shangshanga Khochintur weather.com in Tarlandanin Voin hian Aizol District a khulum lai berin Celsius degree somni pali vel anianga khovo lai berin Celsius degree som pakwa vel aniang lungleya somni pali le som pakwa siaha somni pathum le som pariat longtlai somni panga le somni champhai somni panga le somni serchip somni pali le som pakwa kolasip somni panga le somni pakhat mamit somni panga le somni saitwal somni pathum le som pasari nathial somni paruk le somni pakhat khozol somni pali le som pariat Voinhian District khopui shangshanga ruasur theina za somruk pariat changa za somkwa pako inkar omni in weather.com chuan tar langani fakna hun ilaw manglo kang u Famika soft and comfort patsi ilaw na chat vetem Hepatsi may chaten tlatin harsat na kanto chin chok zang khai dura uluk takadwana ni Famika patsi anemin man anwame mema
ahi phul cha in li ka siam ve lo mai pa ka thakle bul asiam ve lo wani tin hadam taka manani theinan sai shang shang duangin nitin nil tur asiam chwa ani famika pat silo mangvela ithil tin apyanga hadam na le engine tok na apenge yangche distributor in Mizoram DS Enterprise Angel baby diaper kan fatita na duto sa Daifim Angel baby diaper hi breathable ani baka cotton feel name thatak ani ba Americana biscuits, absolute delight. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mudon senya. Service station zangklungtak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. No te alo piana tanga kumni atlin thlengin chochale nute tui kan pek dana zir hian a shisel na te natna ado thei na tele athluak chak na thlengin anghong theya tharuk nuwa chuan nu nute tui chawin amamo zongjong a phashuk zo to lo awangin chocha complimentary foods chu nute tui ne pek tel to tur ani heng chocha a hian theilamte sale belam thaile bulam te pek tel tur ani chocha chu no te tharuk alo tlina changa pek chin tur ani a shisel taka alo chanzel theinan hetiang hian chocha le nute tui chu pek chin tur ani Chiang te singa yang big le chang te lo big fane hi shom takani ifa ka chang te rwala ni lain a chan te ang vor to pling zo lovin om te fa chang do tak nei idu awangin thil chatin reng ipeto ani mai the ayurvedic ka changa siam side effect om lo high plus lo enchin vete a e to chu ani thir lova an chan a chat pha hle ani High Plus no pang chang life ani the tan chuan e tir nge nge chi ani High Plus life check center le dam do do sha sha le mai the ani e Authorized distributor form is around Life Check Center, Civil Hospital Road, Aizawl, phone number 2320813. Police reported on ngai thlangu tugina Aizawl khopui chunga police station tele Aizawl Ponlam district headquarters sina police station te kan bekim theya tang somni pakhat omin meichian tel lawa tang tele manani chante chu rugru kai hnoyaman sompanga family case tantir pathum crime and economic offences case panile women police station case pakhat te ania tang zinga rugru kai hnoyaman hiza somsari pakhat point pali pani anni kanbiak chin police station sompali le outpost pakhat zinga tang umlona police station pakwa a Aizawl police station atang pangan kola ruk wangaman pani crime and economic offences police station case pani le women police station case pakhat ten ni bongkon police station atang panga buk kolin family case tantir pathum le ruk rorin helman pani ten ni a lunglei police station a po ruk rorin helman panga an kola namdang hlir an ni thung kulikon police station ate mamit police station le longklai police station ate ruk rorin helman pani cheu an kol ani Traffic report ni somthum thlakwa sang ni somni panga a Aizawl traffic rules bochya manza two wheeler somli pathum le LMV somte ni a paisa choitir za thi cheng sin thum sang riat ani voin hi Aizawl mi malle sarkar lir thein vai tlan the ni ani a LMV taxi le two wheeler taxi bi te tlan lo ni ani thung
Hospital report Nimin Tlaidar Thuma Changa Tukindar Sari Thlingin Civil Hospital Aizol Casualty Emergency Case Za Som Pangan Neya Mithian Nei Lava Emergency Case Tamber Pumna Ko Sikle Luakani Emergency Case Zinga Hian and Mitzat Pathuman Nia Hospital Danga Changa Refer Paruk Omin Admit Ngai Si Khumom Lovang Hospital Danga Thon Paruk Bok Anom Road traffic accident da wanga hliam nei som pasari zinga rutliak pahnian oma uise pathuman om emergency labor room animin zingdar sari changa tukindar sari inkar chungin naupiang som pakhatan oma meithia pahni le mi pa pakwani in nei tur veimek panga anombok Sinot hospital rutlang casualty animin tlai changa tukindar sari thlengin emergency case sumni pangan neya som pathum admit an mithin nei lova emergency case tamber khosikani general ward ta khum anfula new cabin le pipui inate cabin fulin kumruk omna ICU full bok lomna warta naw piang pahnen oma mechia le mi pani in voin lamane tur be sei anomri lo ZMC Hospital Falcona nimin tlaidar thuma changa tukindar sarin kar chungin emergency case somruk pathuman neya mithi pali an neya naw piang pali an nei boka emergency case tamber khosik ani aizol khopui chunga private hospital kan biak chinta zinga Trinity Hospital a mithi pakhat an neya cabin general le ICU khumruak an neya aizol hospital a naw piang pariat lai an neya cabin le general full-in ICU khumruak an neya Ebenezer Medical Center a naw piang pathuman neya Khuman Fula BN Hospital a naw piang pakhat an neya general full-in cabin ruak an neya LRM Hospital a cabin le general full-in ICU le HDU khumruak an neya Nazareth Hospital Ramhnu North a cabin full-in general khumruak an neya Agape Multi-Speciality Hospital a cabin full-in general le ICU khumruak an neya Greenwood Hospital a HDU full-in cabin general le ICU khumruak an neya Kanbiak Chindang Adventist Hospital Care Hospital Alpha Hospital le City Hospital a te cabin general le ICU khumruak an nei hlom heti hian nimina changa tukindar sari thleng aizol khopui chung damdoin shang le ZMC Hospital Falcona mithi kansha theizat pangani anaw piang kansha theizat hi somni pariatani hospital lian dewa emergency case tamber khosik pumna le luakani Power report State Law Dispatch Center achanga thu kon don danin nimin lamakol phetha kan man tam lai ber nimin tlaidar nga le chanve kan man zat megawatt za somni paruk point pathum bial kan man tlem lai ber nimin jingdar ni le minute som banga kan man zat megawatt somthum pariat point pani pariatani kan man tam lai ber megawatt za somni paruk point pathum bial a hian central sector dual hydel project achanga mu megawatt somnga pariat point pathum pangate private sector vankal solar park achanga mu megawatt li point pasari pathumte state sector serluibi small hydel project siam chua megawatt thumte Kautlabung small hydel project siam chua megawatt khat point pakhat pangate Kolbem small hydel project siam chua megawatt khat point pakhat pani te Khoiwa small hydel project siam chua kilowatt zaruk som sarile Tlungvel solar plant siam chua kilowatt zanga som te tel heng power siam chua tin siam chua tamlai berle siam chua tlem lai ber cheu chor walani power supply kan hucha load shedding siam anilavani LPG le POL report Ni khatlakwa sangni somni pangajingdar kwale ni hi thlasom sangni somni pangajingdar rukin kar chunga borkhola samachanga LPG lo lut supply check gate wiring ten report te swap chunga indian aizo cylinder zaruk somruk vine kunga gas aizo cylinder zaruk somruk caravan indian aizo cylinder zaruk somruk Mizofet aizo cylinder zaruk somruk Zoram indian aizo cylinder zaruk somnga pali Assam rifle indian aizo cylinder zathum somli pani Kablena indian aizo cylinder zathum somthum pasari Zothan indian aizo cylinder zathum somni pali Biakungi gas aizo cylinder zathum som pani Mizofet serchip cylinder sangkhat pariat Khuma indian longklai cylinder zaruk somriat pali LP indian lunglei cylinder zaruk somsari pakhat selling indian selling cylinder zathum somli pani Liankunga indian west piling cylinder zathum somli pani SK indian chingchip cylinder zathum somli pani Fidelia indian nathia cylinder zathum somli pani CL indian lunglei cylinder zathum somli pani Southern gas lunglei cylinder zathum somthum Mizofet Zampai cylinder zathum somthum Mabiaki indian Keifang cylinder zathum somni pali LTM indian Tuipang cylinder zathum somni pali Sangi indian Darlon cylinder zathum somni pakhatte ania POL report ni khathlasom sangni somni pangatsunga wiring te oil depot changa lot pek tele direct cargo hatia changa lot la ni khathlasom sangni somni pangatsunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel keleng lena filling station aizol trip khat mavula filling station longklai trip ni zoding lena filling station lunglei leti way filling station lunglei tan trip khat ve motor spirit petrol keleng lena filling station aizol zoding lena filling station lunglei
T-Way Filling Station Lunglei Mavula Filling Station Longklai Bisang Chem Filling Station Longklai Tan Trip Khatcheu ani Mizoram Secondary School Teachers Association Mista chuan Nimin Khan Synod Conference Center Aizola and Paul Silver Jubilee Lomnale General Conference an neya School Education Minister Dr. Vanal Thlanachuan khwalian ni inaman pui khwalian Dr. Vanal Thlanachuan zirtir tukal khom te chu kaushan le khotlang rongbol na ngai poimu awanga sikul kaltlai ban hun ma a hole class lak chul hi omto lo se rongbol na lama antui ani chuan full timing in mang tlang lo zok mai ro se ti in cha rongbol na in zirna ti boy lo se du thu suin headmaster te po discipline chataka king ko turin acha ngal bok Education Minister hian Mista Silver Jubilee Monument hongin Silver Jubilee magazine tlang zar ngal boka Mista member te du sang hlanin thoho na chatak nei zel turin acha Sikul ti changtlun na tura sorkarin ma alak mekle ma alak to dante asoi lang boka zirtir tu indai lo na le non teaching staff indai lo na ti zia turin thei top an chwa mek thu asoi bok Mr. Silver Jubilee lom na le General Conference sang hi somni panga hona in khom hi Mr. Vice President Pu VR Vulmoyan akai shwaya Mr. General Secretary Pu Azaria Laltin Kiman report apea Mr. President Pu Sil Rimruatan thucha asoi bokani Conference hian Mr. Member Pensioner te thana hun le State Awardee te cholmoina hun man ni in shwai tu hlui te cholmoina hun man ani bok chonhulama an member boral te sun hun mangin ro an rel bok ani Mizoram Sarkar in Mizorama rui hlo lo lut tur be pui thak na akal pui Operation Jericho Noya Excise and Narcotics Department chuan September ni somthum thole ni tlai darli le chanve khan India le Myanmar in rina Chiao Lui Tlangsam Mun Lui Champhai District a heroin gram za sompariat point pathum bial hong som le anei tu nia pu larin moya kum somli pasari sanof zachula Tlangsam Champhai District a khosania in chal chu an man heroin phurna tana man Myanmar kenbo 125 bike po shen sak ngal ania ama hi thu boy siam sak ni in Nimin Khan District and Sessions Court Champhai District a shuai ani Kumin sang ni somni panga January changa September ni somthum thleng khan Excise and Narcotics Department chuan zu le rui hlo chi shang chenem tak an man toa rakzu liter singa sang ni zariat somni pani zubil lai chin noi khat sang khat zani le panga doidim kezi zani somsari pani le gram zaruk somli zusiam na bungbel sang ni za som pani asenchi ml zasari somnga singkhat sanga zanga somriat pariat asenchi half sang ni zani somkwa pani asenchi quarter sangkhat zalile som paruk beer ml zaruk somnga zani somni paruk beer ml zanga kein singhi sangli zani somruk paruk barmazu liter sanghi zali somli pakhat point pakwa pasari bial soju sangkhat za somthum pasari te an mana ruihlolama heroin kezi somli pakhat le gram zali somthum pani methamphetamine kezi zani somni pakwa le gram zariat somkwa crystal meth kezi somli pariat le gram somruk pakhat ganja kezi za somkwa pariat le gram zariat somnga pathum opium kezi khat le gram za somkwa pathum khodam doi bur sangkwa zani somnga pathum alprazolam mum singhi sangkwa zaruk somthum pasari nitrozepam mum sangruk zariat somruk panga tramadol mum sangni zathum somnga pseudoephedrine kezi sari le gram somli pani buprenorphine mum som pakhatte anmana zule ruihlo chi shang anmana hian mishing sanga zanga somni panga le lir theiza pakwa anman ani Mara Students Organization MSO Headquarters chuan Nimin Khan siaha an office a press meet te komin siaha district chunga namdang sumdong te chungchanga malak antum na shang te an soipui MSO President Elson Eliasa notlia chuan siaha a dan lawa sumdo na kalpui antam hle ti soin tuna hian non tribal door somruk pani om meka hengte hi November ni som nuwa chuan tito vector shati rania an khar lawani chuan achulda na zirin MSO chuan ma alang ti in thuthar lakhom tu te ashila press meet te chu MSO malak na a thopui turin an som ngal bok ani
khati zong hatu kin Zing Daifim hun kan man thei te nia Zonet chung kwa te ni man no vek ule